Salibona sanibingelela Indifasi TV lesibuyile nenye update. La update asemaningi manje. Lapha sikhuluma khona umsebenzi kaKhuzani, especially album igcina ukuphuma. Inhlanhla iza nebhadi ibiney'ngoma eziwu-21 kodwa manje seziwu-20 emva kokuthi kuphume ingoma ethi nisheshe yangijaja. uKhuzani-ke wayidedela leyo ngoma leyo ngoba enqana ukukhuluma ukuthi ngabe namsini. Right, siyabonga. Sizobheka kakhulu lapho ku-Spotify nalapha naku-YouTube. Ku-Spotify sinenkinga yawo yokuthola i-information ephelele. Sinokurelaya ey'ntweni esiy'thole maybe boma-6 days ago, yabona. Uthole ukuthi manje akusa-relate-eki kahle kodwa siyozama ukuthi ena-ke senze i-plan. Siyabona-ke lapha ukuthi i-album njengoba nibona-ke lapha iy'thombe ezimbili ukukhomperisha nje ukuthi zikhuphuka kanjani iy'nombolo. Uma uthi uyabheka laphana umanikinikana bakithi ukhuphuke ngey'nombolo ey'nkulu kakhulu laphana-ke wathi 948,000 namanikiniki. Shuthi-ke iyasondela kwimiliyoni. Shuthi abantu-ke basadlala ingane zakwethu abaphelile amandla. Sibonga kakhulu ukuthi abantu basaqhubeka even ngey'khathi zikanje zamaholidi. Uma uthe lapha ukujola naye ukhuphuke kamnandi kakhulu, gqoka kahle, wenza kahle. KaSensokohlayo naye wenza kahle kakhulu. Ithanda mawala yakhuphuka nayo. Bese lezi ey'khuphuke kancane-ke umshado wamafa ngiphuza kakhulu. Inhlanhla eza nebhadi angibulalanga nyoka inkungu kakhuhla nazo ithe ukukhuphuka kancane. Umehluko uyabonakala lapho ingane zakwethu. Uma sithi siya laphana-ke ku-YouTube sithi pheqe cha ziyakhuphuka lezi ngoma ey'phambili nalezi ezinye ziyasondela, especially ingoma efana nomanikinikane ibheke ku-2.5 million. Lethi jola nayo isemakhlansi 1.9 million iphinde yakhuphuka kamanye ama-views. Cha iyawulanda-ke lo 2 million nayo-ke isikhathi esingakanani. Uqoka kahle bafowethu, uqoka kahle enye iy'ngoma ezisebenza kahle kakhulu lapha online. Mnandi kakhulu. Sibonge nje Ntokazi uLondeka Shangazi le ngena kahle kakhulu le ngoma. Sithembe ukuthi yena khona umsebenzi omningi esazowuthola intombazane befeaturisha abantu naye igcine ikhipha umsebenzi. Bese sibheka laphana ukuthi ngaSensokohlanya ingoma ekhuphuka kakhulu lamalanga le and iyona ngoma ethrendayo laphana ku-TikTok abantu bayayidlala kakhulu. Ezinye ey'sondelayo-ke ithanda amawala, umshado wamafa-ke ngiphuza kakhulu iko-600K. Zonke lezo ngoma lezo. So sithembe ukuthi yena sizophinde sibone okunye ukukhuphuka okuyisimangaliso ngoba ngithi phela ama-Blue Nation ngiyawazi umfutho ongaka angazi ukuthi awuthathaphi. Ngiyawazi wena ukuthi ayawudlala umculo but umfutho ongaka angazi bawuthathaphi. Sisazokhuluma-ke ngalokho ekugcineni ukuthi ena lo mfutho ongaka kahle ubuyaphi. Uma sithi siyaqhubeka-ke siza la endabeni yama-listeners, monthly audience, monthly listeners kwa-YouTube ade ekhuphuke kakhulu eshaya ko-2.3 million. Cha asebuyele-ke laphana ku-1.5 kodwa nakhona bafowethu eyi ebekhuphukile nawo. Hhayi bekhuphuke kakhulu. Hhayi uKhuzani abantu kade beyidlala i-album yakhe sebethe kwehla kancane. Bekuyinamba mina engimangazayo leyo 2 million uyabo. Kodwa-ke lena-ke ya reasonable, still reasonable 1.5 3 million nangaphezulu. So sibonge kakhulu ukuthi bathi basangena asengaphezu kwe-million ama-monthly audience. Angiwazi asenza kanjani laphana kwa-YouTube or ba-update after a week, I don't know but kunjalo-ke. Lapha ku-Spotify ngoba nibona-ke iy'namba-ke ingoma kaKhuzani ethi nisheshe langijaja iyona-ke ethe ukwehlisa iy'namba cause kusetshenziswa inamba yazo zonke iy'ngoma eziku-album uku-calculate-a lento ekuthiwa ama-monthly listeners. Uma leyo nto leyo iphuma i-affect-a i-equation, iy'balo zisahlangana cause kumele bey'suse bey'delete kwi-equation le ababala ngayo. Kodwa-ke siyabona ukuthi-ke ziphinde zathi 589 bese zehlile ziko-579. Sibonge kakhulu ukuthi ena abantu-ke baphinde banda futhi into enhle leyo-ke egameni likaKhuzani. Nansi-ke indaba inhlanhla iza nebhadi laphana ku-YouTube isi-edile futhi yafika ku-15 million views nge-36 days. Ilokho nto kumele uku-understand nge-36 days. uSpotify sigcine ukukhuluma ngayo emalangeni usase-7 million. Ave kunzima ukuthola ama-streams akwa-Spotify kodwa-ke sizobona ukuthi senza njani ngokuhamba kwesikhathi. Uma uyihlanganisa lezi namba zombili ika-YouTube no-Spotify zithi 22 million 108,270 wama-streams uma sekuhlangene ukuze-ke ishaye i-gold plug isele ngo-7.8 million streams. Ilokho nje abantu kumele bekwazi ukuthi-ke kusele kancane. Le album isena 36 days lokho ningakukhohlwa ihubha-ke inyanga yesibili.
kuyakhombisa ukuthi bafowethu nivukile emaqandeni. Sekubuye leya nto ke leya ekakhuzani ukuthi ake aphinde atrende, umaskandi uphinde ube ngaye ngokuphelele. Sibonga ukuthi le album yagcina ukuyikhipha leyana ethi angidlanga ney'ngane, yamdlalela yona le ndlela le. Abantu babuyile ngampela bavule emaqandeni and abantu ba-proud, bayay'qhenya ukuthi-ke balenda uKhuzani. Zime kanjalo-ke iy'namba-ke njengamanje. Uma ngenza lezi zinto bafowethu, ngisuke ngibona nenza kahle online, niyagqugquzela ukuthi kube lula ukuthi ngenze amavidiyo kanje. Ithatha isikhathi ividiyo kanje, almost 2 hours, but if ngiyenza it is worth it ngoba ngiyazi ukuthi abantu bayawudlala umsebenzi kaKhuzani and kumele bebone abantu ukuthi yini abayenzayo online. So ilokho-ke ukuze ukuthi lokhu niwabonayo la mavidiyo, angiy'tsheli ukuthi ngizowenza after a week, maybe every Friday, kodwa ngiyabona ukuthi every 2.5 days kuba nomehluko. Ngiphinde ngibuyeke lapha ngizodeliva. So nakhu iy'ndaba ezinhle-ke njengoba nje sekuhlanganise u-15 million views. Iy'ndaba ezinhle lezo, iy'ndaba ey'nkulu lezo. I wonder laphana ku-Spotify zime kanjani iy'nto zakhona. Siyathemba ukuthi sizowathola ama-update, maybe sizowathola ama-update after i-1 January, ama-update a-proper ngoba abantu basemaholidini, babhizi neminye imisebenzi. Kodwa-ke sizolindelela ukuthi yini esiyitholayo. Injalo-ke indaba sodibana-ke ngokuzayo sesizoxoxa ngomunye umsebenzi-ke khona la kwi-Indofire Soweto TV. Ngibonga ithuba.